Police Report. Binalaagan ni Police Lieutenant Colonel Ryan Retutar, officer in charge Tilawag City Police Station, dagiti motorista nga isardeng dakuman iti agdrive anak kainom. Daytoy ket kalpasan nga di February 14 iti daytoy atawen ket ada iti nakasolo motor anang dungpar iti maysa a kotse iti paset na iti Bacara Road iti syudad Tilawag. Ibatad ti hepe kagpapalaingan dagiti nakasakay iti naso a motorsiklo ket nakapag-aareglon iti ang sinumpangin na partido no pay nakainom nagmaneho ti motorsiklo. May naig iti daytoy ket dagitoy ket menor de edad. Ket dito nga iti Bacara Road krinos dat detoy. Adamit mesang anugan dito yung kotse naka-slow down. Actually nalaan dito CCTV. And then dito doon nga ba minor nga taga dito krinos da dito Bacara Road diretso. So nadungpar na dito dati kotse na tumilapon sila, then as a result fractured yung mga paa nila. Nirush ng mga medics natin ang mga biktima, then nirush sila sa ospital at yun nga ginagamot hanggang ngayon. Ito namang driver ng kotse at yung kanyang sakay unhurt naman sila. Then itong result ng compromise agreement nila nagkaayusan naman sila. Kabayatan na ipakamo ni Police Lieutenant Colonel Ryan Retutar api musayan ti lalaki ang nagsarili iti barangay Kamanggaan iti syudad Tilawag ano sa dinoket ditoy anadong parna iti mismong arko iti nadakamat a barangay kuna ti hepe ano pinaka-helmet tinasa o lalaki ket pimusayan gapo kadagiti iti sinagaba na asugat. Meron naman siyang helmet kaya lang sobrang bilis at ito nakainom na naman kaya ito no overshoot sa may kurbaan, bumangga siya sa may arc ng Kamanggaan. Ayun, namatay siya. Respondahan ng ating mga nilagay sa ospital at doon nga, dineclare na dead on arrival. Gapu iti daytoy ket ingunam-gunam ti hepe a kasapulan tinasnop a panagan-anad kang runana iti rabiiken kasapulan nga gusarda ti visibility vest ken protective gears ken kastapayen asaan nga aginiinom. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.